Arati bino giye kumucisha n'ijisho. Kandi umuntu ananiwe ibintu nta n'ikindi ashobora. Ndaba ntushire. Nagushira kuri WhatsApp. Umva kurubuga yo foto. Ndora se zafungutse. Hatse wakwitonza ariko. Nyinatse. Uje kugwa mu mwobo. Nta vitesse irimo hafi. Uwo murimo. Ntayirimo. Arewe ntayirimo. Nakoresha amasaji. Biragusuzuguye. Moto ziri kunyerera. Reka nze nyuma. Oya uretse. Mutabara atagiye. Musunika. Akose inosa. Amasena aramukoramo ikiganiro. Akose inosa. Ntabwo siri kuri kumwe n'umunyarwanda. Aramushyira kuri nyirayo. Umugabo yananiye kwata moto. Oya. Inkweto zirinda zifunguka amarase. Mumureke arwane nayo. Okay. Ngamureke. Maye. Ikibazo cyo nyiranyozi ibonye amakuru. Maye. Narase zafungutse. No muti manze nyigusuzugura. Uretse. Ayo ufunga amarase. Muti gusuzugura ko? Yaje rukumfata. Ngaho nyara. Akose. Uwo mugeri ni uwa wa mwana wanje umaze icyumweru kimwe nanga. Maye. Ahubwo ndawe buke muri garage. Bagucishijemo ijisho. Proti nta mufite. Nta mufite. Ubuse umuntu naniwe azabasha iki? Niko. Umuntu naniwe azabasha iki? Nakiriza moto. Urayamanitse? Urayamanitse? Ngatse. Nta vitesse irimo. Iyo byakane cyatsi ba ntayirimo. Ewe, ndabona bikunaniye va. Kagerageza. Oya mureka gerageza. Yewe, utanayitura hasi. Madama se. Nawe uratera rimwe. Ni rimwe na bwa. Ni rimwe. Yawe ugiye kumera nkawe. Wapi yapanuye ntuzi. Yari yahoze. Ngamo watwaye. Imena amabuye. Bamenye yire kure natsi. Uretse no sa yire. Noneho bakumba fungura hano bashyira mu nyungu. None kuki abo batashize rusirikora. None kusamenya. Oya nagameneka. Nayagiye kurwara. Urajya mu kinama. Ibyakunaniye kuyatsa noneho wagenda. Oya wagenda. Mu muhagenda ariko mumbabarire mu muhagenda. Uretse ngagenda. Uretse banze izamura. Byanyereka nk'iminota 5 ikazamuka. Kandi yari maze akanya.